Biyag Titaw. Hello gagayam, naimbag nga oras yu amin, naragsak ngayon kay panagdangdangag, no panagbuybuya, itagundaway. Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Sakbay ti amin, kablawan tayong paiman ni Ma'am Venus Val, ni Jennifer Flores, kani Ma'am Christine Rivera. Katita, intay nga rudandanggan ti part 3, wano episode 243. Dito'y drama tayo, Biyag Titaw. Chiro. Agano sa pailang Uray mapukaw ti komunikasyon tayo ti agarot makabulan. Sabay ko mata maawatan na, love. Chiro. Oh, come on, love. Hindi ka agsangit, man. Asin. Kas na diya kabalan. May sangal daw tupay asaan ta pa nagsarita. Kat may kawak iti kas taunay. Daytan to kat makabulanan, Chiro. Pasensya ka na. Busy to yun. Naimbag to lang na makapagsimpatan. Tamay may santon abalay ti pagginanta. Di tanton agsina apulos, love. Chiro. Bayan, tanong mawaya, anak. Sumarong karakto di tabalay ni ikit mo. Namnamaag daytan, love. Wen, basta iseksak mo iti panunot mo. Agmay saka di tayo puso. Diyak to maaramin ti mangisukat kan ka. Si kalang ti babae nga inayat ko itinapod no, Jennifer. Kasta akmat kan ka, Chiro. Ay ayatan ka. Alang rod, papurukan. Tayo sublik matan tayo cellphone ti gayon ko. Lalayangan ti umadanin na panagiksan mo, ha. Bye-bye. I love you. Bye-bye. Love you too, Chiro. Oh, mangan ka na. Buy-buyamet latan ti taraon, insan. Uy! Shh! Ito, kaslawan mangmangag na. Payman, isubok man tayo may sa alongganisa. Nga. Anya ka matan insan. Rogyan na ka di manan. Mangan ka kunak lang aro din. Urayam sa paymet asubuan ka. Oh, agnganga ka nga aro din, tasubuan ka. Ala, nga. Pagpalinan nakman akas labastit nga ubingan kay sardangan nakman. Awan lati komunikasyon nyo, Ginobium. Kas tanti style mo. Kas kala na apyang. Kita man talangam. Ornusan mat atabagim. Agsagaysay ka man mat. Kuso-kuso tabuok mo. Saan ka matasigot na kas tainsan? Masa dutak nga rod. Laki din. Agnganga kan tasubuan ka man langin. Ala, nga. Diyak mabisin. Si kanti mangan insan. Mangan ka no kunak. Nga. Maysa. Kasta. Sige. Ngal-ngalan ti subukon ka. Dayjay kat alalaki. Ti mang dadadal iti salunat mo. Sige. Nga pay. Mangan ka iti ado. Magdalugan ang nagsardang iti batog. Amangan na ni Chiro. Ay, sabali matgayam. Makabulan ng tinapalabas. Ngamdinak pa'y laimay sinarungkaran dito balay dante. Jennifer, iha. Kasla da paspasong adam. Adda ka di ururayom asa nga ilim. Ha? Awan, auntie. Kasla naliday ka. Adda ka di problema, iha. Ha? Ni, awan, auntie. Sigurado ka, iha. Wan, auntie. O sige, panawan kan. Sumrakak matan iji opisina. Mabati kayon kin ni Kyle dito'y balay, ha? Sige lang, auntie. Kumusta nga tan ni Chiro? Ay, uray anya taramidak. Ni Chiro lat tatilinaon ti panunot ko. Sapay ko mata umawagan iti kabiitan a panawan. Ala, bakit? Kita ang ti pagiwarnak. Oh. Nana. Tanagan dyan nagtakadag iti nakapasay ti board exam. Ala, walang paiso. Ay, nagyaman kami, Diyos ko. Ay, tawag mo.
kita. Ang mga ano tayo anak mo na dyan. Uwan, mabit lang. Nakapasa ti anak yu, manang. Uwan, namuan mi daytan, Wilma. Umay kayo dito'y, tagrambak tayo. O sige, kitaan minto, nadaway aming agasawa, taumay kami. Wan manang, awan ni Jennifer ita dito'y balay. Rimwarda nga kasinsin. Ay, wana, kumusta matinobyo na kabagis? Mapmapan ka di pa'y ladita? Naminsan lang ay may dito'y balay, manang. Nabayagan day di ayomay na, di nan inulit. Kastaya. Nalabit, itirwar ti pagkitkitaan da. Ngam di ka madanagan, taadda ni Kyle amang kuykuyog kan ko na. Ay, nasayaat nga ron no kasta kabagis. O sige, tanumawayaan kami ti asawa, kumay kami dita. Sige, bye! Bye, Manang Ella. Apay na kaulo ulit magkainsan. Ay, pampanunutan man nga tan Genobio man ya. Lipat mo day jay. Talinipat na kan. Saan kit din? Di na kan sinablian. Manun abulan tinapalabas. Ayngam sana nagpakpakita kan ka. Amangan no addamanen parikot nga inasikaso na. Iso adinan masango ti mangawag kanyak. Wano saan, amangan no di pa'y nakagatang iti cellphone na. Oho, imposible. Kyle, Di mo man irasunan Genobio. Ilusyon mo lang daytan. Kyle, Lipatam kit din. Ubing ka pa'y. Ipamaysam kit iti agsapol iti panggadam. Tapno danton sa bali apang ibaw ingam iti atensyon mo, insan. Kanya nga rin ti plano mita, iha. Awan ka di pa'y plano mo agawe di dyan lugar tayo. kayat ko adito yung lugar daan ti pagsapulak iti panggadak, papa. Kanya! Dito iti ayan tiriknak ngagtrabaho, papa. Gapo, ta dito iti ayan tinubyo. Kasta? Ha? Uray di mo ibaga. Amok aday tatirason, anak ka. Nabayagan nga awan komunikasyon mi kini Jiro, papa. Anya? Apay, nag-break kayon? Saan, papa? Nadadaal ka nung aming ti cellphone na. Kat manipod idin, di na kun inawagan Apolos. Nukas na dilipatim langan. Ha? Di kan mangnamnama pay kan kuana. Masiguradok arason na langan da jay. Ngampit de, linipat na kan. Tinalikudan na kan iha. Iso lipatamon. Papa, Nagrabaw arason da ita. Nadadala cellphone. Ada trabaho na, saan ang makagatang iti baro cellphone? Alaman. Iso arason na langan da ita. Di kan magnamnama pay iti da jay tao. Lipatamon, akas iti panang lipat na kan ka. I love you, Jennifer. I love you too, Jiro. Kuma, agasawatan. Kuma, may sana pagtangan ti pagnaidanta. Tapno kanayon ka makit kita. Madanon today ka, Jiro. Basta aguray ka kumalaang. Urayan na. Wen, uray niya pa iti mampaspasamak. Si uuray at tulatagan ka. Jiro, Jak mauma mangibagbagay ti kastoy kan ka. Agmay saka dito puso. Si kalang ti babae nga inayat ko itinapudno. Urayak ti umno a panawan. Tay kasarkan to, Jennifer. kastoy latan ti aramid ko. Tunggal agid daak dito'y kamak no iti kastoy arabi. Tilatan na palapas may kini Jiro ti mapampanunot ko. Nakadulin iti panunot ko dagiti imbal balikas ni Jiro kanya. Asyak ka no lang ti babae nga inayat na itinapod no. Di nakto ka no isukat iti oray asino. Ngamapay nga aging gaita. Kadyak matan maoray amang sarungkar. Wan na mangawag ko makanya. Apay. Anya ti makagapu. Pudno nga ng alinipat. Kan pinagtalikodan na ko. Kablawan kainsan.
Adang trabaho. Nagbiit ka na employa. Adi amanak insan. Sumarunukan tumat Wala no makapasa iti board exam. Makapasa ka. Ipamaysam ngamin Kan buyugam iti kararag. Insan. Ad-adapi mintas kay di ada trabaho ma. Nagsublin sa kita inspirasyon mo. Nagtal na ka man. Awan. Uy, limlimod mo sama lang. Nagkita kay manan na niya. Ala, saan insan? Sa bagay. Di nakmutan bilbilinin ni uncle. Iso sardangan kamat nga rodan ang pakibibiyangan, insan. Adakan ka no makiasawa kan. Total, adamot ang trabaho. Angam, pilyam ko man na imbag matipakiasawa mo. Ay, narigat ti mailawan insan. Di kagdardarasudaw sa mga dang. Nalipatan na ko ni Jiro, Kyle. Ha? Nasakit. Ngampilitak nga klonan. Saan amay may sa tilalaki insan? Nagado dita. Apay ngamin panunutam jay saan mo't amang pampanunot kan ka? Unfair mat ti kasta Saan aya insan? Wan nga rod, Kyle. Iso ahus tumatkit diti kinunam. Saan la amay may sa tilalaki? Nagado tiladawan mi kin ni Kyle dito cellphone ko. Dandan niladawan mi amin adu at yada dito At adu pa'y kitin tiladawan ni Kyle ngam ti mismo anobyo. Ngam, apay akas tumatan ti marikrik na. Diyos ko. No pakabasulak man ti kastoy. Pakawanan nak. Sabalin santi kaya't asawan da ito amariklik nak para kini Kyle. Agayatak samot din, iti kasinsin ko. Damo pa'y panagnaid ko dito At dan sa bali anariknak. Ngam linablabanak lang. Tadakat nga rod ni Jiro akayan ayat ko. Ngam itatasaanan nga parparit na ni Jiro. Kasla, ikal matenti ayan tiriknak. Ngam, saan? Saan arumbang da ito'y amarikrik-nak? Iso alabanak tiriknak. Ni Jiro tinobyo. Iso nga ro tirumbang nga ayatan. Kan pangibukbukak iti atensyon ko. Ngam kasano nga aramidak ti kasta. Kat linipat nakmatan. Di matan agparparik na kanyak ti kaayan-ayat ko. Kaskan ka insan. Nakapasak mo ti board exam. Kan nakasapula kadagos iti trabaho. Iso nga ita. Mabalin ba't siguron? Ha? Mabalinan ti? Mabalin ko natin mga asawa, insan. Ha? Adamutin panggadak. Adanton pangalak iti ipakan ko iti asawa. Kayan kadagiti agbalin nga anak ko. Saan ka di? Kwa? Sika, makamu ka, Kyle. Ha? Anya nga rod no talaga kayat mong ti mga asawa. Apay ko malapdan ka ka. Namati mat. Ha? Tis-tistingan ka laang. Namati ka mat adagos. Kan may sa? Asino ko mati asawag? Kat awan pa'y mat nobya. Oh, di mang pilikan ka dagiti left and right a girlfriends mo. Awan ti mapilik. Bay-bay ang pala dati asa-asawa dita. Nagubingan na pala nga niya. Kahit ko pitagpapas nga baro insan. Injuyak pa'y mati sweldok Tano addan to nasawak. Ay sus, jakton may gaman ti sweldok. Tatinto asawa kong ti manghigam. Uy, anyat mapaspasamak kan? Maikulkulang ka manan. Sapay no kasta maikulkulang ka. Kat siyak tinakaiturungan dagiti matam. Sus, apay ti kunam jakam mo. Uray sak tikit kita ngem sabali ti linawon ti panunot mo. Jay man ngatan man nangallilaw anubyo. Panawan ka man langan insan.
Tagrubuhat ako. Sige. No amom la kumati marikrek na Kyle. Anya ka din da ito yung mapaspasama kanya. Apay nga gayatak matan iti kasinsin ko. Saan? Ikarigatang alabanan tiriknak. Saan arumbang da ito yung marikriknak? Gaputag kasinsin kami kin ni Kyle. O, insan. Intik outan kay ti bibingka. Amok a paboritom da ito eh. Ha? Awato mo. Tayong kaag meriendan. Amok a mabisin kan. Kwa. Itad mong tulaangan kin ni Auntie Dayta, Kyle. Ay na, amo mo to ni mami. Kanayon na marabyan nga gawid. Takanayon kat nga ruti pa nag-overtime na iti trabaho na. Sa inton sumangpet, maturugan na dagos. Ta itirwaran ti pangpanganan na. Kyle. Ingkakat manganan. Nalpasa kon. Alan, talaga aparakan ka na to insan. Sige nga rod. Inakpayag pulas, wan? Kasano adi matin nagdiriknak kan ko na. Nukas to'y mat anak kasaysayang at kanya. Nakadungdung mo. Very caring launay ni Kyle kanya. Lauro, awan klase inton bigat. Apay numapantamot pa siya rin dyan anak ta. Tadi natamot malagi pa na sa rungkaran. Sige. Magsublita mo't lang iti kabigatan na. Tani, ano dagiti paperworks ko dito balay. Kat masapo lang mayring Pasko amin dagijay. Sakbay nga glepas na ito'y abulan. Ay, adumot gayam daramidam. Uray siyak lang tangaro din ti mapanijay. Please, bakit? Kasta ko matalaga tikid dawakat. Ang mabayinak amang ibaga. Ay, agyaman ngumawatan na, ha? Wan, sige nga ron tayo sa gana kung dagiti balunak nga agbiyahe. Daimbag man ta nakapasyar ka manang. Ni manong Lauro ngay, saan mo matakadwa? Ay na, nagbatin. Tane, adupay nga mindaramidan na. Oh, ayan dagiti ubing. Nagkuyog da na pan nakimisa, manang. Nasapa da arimwar. Iso apatyak, madamdamalaang, at dandagijay. Kunak asumublatak tumat amakimisa. Iso ano kayat mo, duatan arimwar, manang. Agkuyog tamat amapan makimisa. Ay, katwan na. Ay na, maklaat dyan anak ko no makita nak. Jak ngamin impaka mo tiyo umay kukat. Ay na, maragsakan lakit di na ijay. Ay, di mo't ngamin makalagipan nga agawid. Makumikum sa una yan iti trabaho na. Wen, agpadadan nga agkasinsin ang makumikom iti trabaho. Ngamno kastoy a day off da. Agkuyog damot arumwar. Agpasyar da. Talaga nasingad lat dagiti agkasinsinan niya. Manipod ubing da ngaging gaita tagtrab-trabaho dan. Nakarkaro pa'y katiki na close da itan amanang. Nakaro tiki na gantil da. Kas dala ubing no agin nangaw da. Nayunang pa'y tinapilim agatangan insan. Gusto da ito yan, Kyle. Di kagdanang tabayadak amin apilyam. Sakti makamo insan. Anya, sana mabalin, Kyle. Agpadatang agsusweldoan niya. Si kakit ti kumatirumbang nga ilibre kita. Tapno saan akanayon asikat imang ilibre kanya. Sana mabalin. Jacket nga gastos ka para kanya. Siyak tag gastos para kan ka, Jennifer. Sige, mangpili ka pa iti kayat mo. Ay, panawan ka bit Tapno di ka agbain nga agpili, wan? Sige. Nakadumdum mo talaga. Banag apakay ay waklaon ay kankwana. Kat nakadkadlaw. Adda matrik na ni Kyle kanya. Agpada kami lakit di iti marikrik na iti tunggal maysa. Agawid akmat lama sa painton bigat, iha. Amumatan at dapay trabaho. Wan mama, pasensya kayon. Diyak matan masangot ti agawid. Gapo iti kinabisik iti trabaho. Wan, di ka matanagan. Mawatan da ka. O kat, kumusta kayo matan iti nobyom ni Jiro? Nabayagan nga awan komunikasyon mi, mama.
Anya, nagsina kayon? Awan ti formal break up mi, mama. Takila at matlatan adi nagparparik na ni Jiro kanya. Anya? Diya ka mo, no anya ti rason. No apay adi na kun malagip asarong karan. Wenno awagan la ko, mama. Nala, panunutom langan. Anak kasapulan iti kasukat mo, anak ko. Ha? Napintas kan ubing kapay. Profesional ka. Adun to pa'y taggustukan ka dita. Saan la ni Jiro ti lalaki? Adu pa'y ti mas nasaysaya at dita. Ngam iti dayja lalaki. Iso at ti makunak, lipatamon ni Jiro. Insan, adaman ni bagakan ka? Ha? Anya day ta, Kyle? Adang ngamin kahit kapag datunan. Angam, mauna ak mo tagbayin. Ha? Insan. Nakapimpintas sa babae. Nagamo ti rupa na. Natundiris ti agong na. Napudaw kaya nasingpet. Siyempre, padak matla profesional. Asino nga tati bagbagan? Nabayagan na ito ang marikriknakan ko na. Inlimlimad ko lang. Taamangan nuliklikan na. Numaamuan na tipod no ariknakan ko na. Iti ka adon dagiti babae ang nagbalin a girlfriend mo? Maalam pa'y lati agbain, Kyle? Dahil tangarot ti pakasdawak iti bagik insan. No kaano nagmatsura kon, iso mo ti naman nagbabayin kon. Anya nga ta tinasayahat nga aramidag, insan. Bueno, gagayam, dengganin ton sumaruno nga upload. Ti part 4, wano pagibusan ti pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Biyag. Ti tao. Insurat ti pagayam yo, Jenna Almoite. Agyaman kami kat God bless. Kada kayo, amin.